Lenwo na siwas na kayo mat ko siya kula na sinkat ki maulash kepel na wo sel civil base na si ish kutin ka in to any sham ke subject se may na kayo sham ke in bedding ke shipen maulash outlash na ke COVID pandemic se sikya ki yatari FFSha na misenge. Dashok ta medliki kutematawa kar sham la fine ka ana ke kot pala ke kot kap ngangishe te kinila na manas siakla na ta fakat fashion mit. So te kin Driskell dingum ka na siakla rela proy in kesla. Kaksakin kat glomalap tanda Shanty tamle Surleigh kat pasta ke belsinge kat pasta yetom kat flat lash in civil be aklenkom la yurum ke fan na lalmet mat katsu in genek na ke top makat sinsia clash mat suk ashuru papakulen yen lu otol to anyway sepakatash kenge katlalal fungila ko mashpewe nanak manas o koya mga medalom in kolkat kita kini lash ke sham lash in kain akfletis sinsi in kapen orela fin shakyok mission senge tama katin na katin ngait sifan na ke kaas ke shabuk sifan na in ke mas singe katin kain sham lagi ke pe singe in when na tum Jesus Christ akayekat ayok kuloke leadership to kayo tambal Shanty in Kolkat wala tamlo Surleigh kinem kat fakulo amen Amen. Kulomalap tekin kal na siwas ko kipelsing a wicked showing in wilong sham la siya kaya topic sa lash mising yung na pel na kayo ako te sham kun vaccine siya ingene kot metlalal fungyo liye kate laki na sin may ore ke feel saying in so ka kingen kin goin cash kat kishipen kat ito na payala may lash may tuyesh ne papatamash ilos pala na affected ke pandemic singa sikya kya naro ash lash in saying kat ito la boss might fall in or sham ngayon takita ko na sish katlalal fung imo maing shush katiko in falakun naro katash ngay in sham kun fin shakun main kan kasha kai si sulalalan might se naro fashion program se ngay kute ngayon kai si kusin siya na kute sham nat ilde na there is no formal structure na ki sham saying kute sham kun na se makatlong liye kamash ke community la sha mawo esul pe kata challenges makatin na kutin sham is itolo was ke pel singa naro ngamo kasin siak semit ngamatay ke na sin panelist lash nga guest lu lash nga ngamakos kaya wa ito taking Driskell el mata arch financiado ke pel na laylas na el CM medalya na respected ke community la shara got nga so ko lelan kan cash at bel se medilan showing ilan cash kan sham singer ang alena tarle kin se malala po si lalin si colony na cash lal na ke community la shara along si pine kom taking Driskell may sayang papa si petamog papa Surleigh Tara sa Matafin in California il arsh ke sham mo pe nga sogola kilen goin mi sham ke shipin might luwang pa ko sayan na malalos ke community la sha ko na fun ito might ngitliwang lalos alina active ke Ronnie kasing goal lash ke pel si pandemic matawa ko na fun na sa kapas le ke shipin kai si restriction marik la na sish might mamata Amerike kanike pa na mataway ke oya
päällä ke kottikoin civil fashion in kialulas nailos babaluang lalal fungi ko lalos katil sang lalmet lalos ito lalos ilosin koin matayawak sham ta kasin kol wayang may kol sa yes kotiton nimising la ingin na alam na post tarash kita sin might follow kasin kol lalos naro nga sokolos me ilosin kan kasha pe kasha gat ki sham lasha baba Surleigh kumgula malap ke or malom kos kaiwa Kusin siya se metla siya pa lok na siwos pa me nanak lom yo na nanak lom ke community te sulpe ke lalal fong yore malom ke alu ke belse kumlong gasing vaccination ko vaccine me takoy met na kinanak lom siya fin ko taking Driskell fin ko me koin matawag kitoploman Klomalab danbe Shanty kulo ke introduction umbrella siya alana yok lagi makat orela ta kadays at lang si be fak klomalab ki ma kung akfashi ni ki pelsing ke pandemic sini kasi ma kung from gingen vaccination ko vaccine metligi sikyak masing kat met ko siya fak mo kosmas ko kosmas na ingin anan vaccine ko vaccination el becoming a household name elapena musing ka chamram kun dialysis ka diabetic anan mana kat me muta chamram kun mana yasin lom se so ta itoplok na kaya pa metligi COVID-19 el da ka kat met ko siya nga tang siya public health kasi pentash pe mas sisikyak involved community la siya kay plan missile na pa nang ilosta da ka orela vaccination jenge in masul machu klam ngol ki CCN riya ke lomalo siya na nakfoto to ye pangi makadita mo kashikat kilusian pel si makat lalal fung ilutut ki science ke makashikat ngatuin singa lomala Well, Shanty, mas med iwalde interesting sa kulo ke pelsigat kain shambram kulo mas ma yokshu pengai. Na indobo kusin sila pelsi ngalong vaccine mai gat shuge ko bang ka long si fakfak. Wengin kom do na ba fakfak ile dale kaing. Na ngai fo ko min fakfak. Na 468-311 na gis kat tunen kat nata na kat liya kusmas ke military mai na kay wa fuck for kumin na kun fuck for you ba to kan America kumin na kun fuck for you aso mag Lara casting vaccination kat tina kat mut ko na mo kaya kat mut ko mo makatunayan na kasi na kat finchige mut ko na pa na ke mas mayorela nga chupelan tala yok chupe na mas mayok chupe ke kilan mo ital mga chamram ko na le ifin ba nga tina sisabel lok ng pakala ke me vaccine nga tila legalim ke or mga nga sum urine mate mo galim ke an tayo gashi igesan galim ke when if you know sila ito so ko try me nga guarantee mo wang sipe na sick Shanty ka tapok la Shanty ka mo mute kung gula naman lap ko skawa gula ke top silom dengan nga si fan na ang nga alina ko in relate na ki facts nga no na in bells got long fuck for ko ni sang to ma si oro got is finan ko siya pa kishipin kot lalal fang imait takto masul inor malalo sin proteki kad suk ma wona sesh naro kot ni siya nga fuck for got is kishipin ne papa elos scarce elos uskat la din fak Kosraean kat la likimas ana ke tekin el fak pienga
Nara kumdal kula ke top duwalo saan sema tenaik la na siya kyang alal ng mamait ko siya mawikat nga ay pena guys CMS na kayo mamasi kya ni kipa na flu shot kotis sema tenaik la na ke vaccine na to na siya tena mafresh ke kot li mait la los wayak mas yang elos kayok na shipin vaccine ke mait ma samed ke or malalo silos academy education ana babazerler jam ke ilala na yok shipe kedinorela sulela se makotorela ke shipin ito information mait ma falin share information nga usen na sesh na or me ke kot tapok lang na ke like daily itolas ke kasi siya sito me pa me kai siye efforts ko mukui ken go sarsh ke an si kya kinye na in we sin provide information ko in patok may tlash may insom fakfaki ke shipin got kilo sin ko siya tena treatment se ke to la siya to il cash usod akayela immune system lo man ke bel se komis kom finwaya tena upe ay na may sisemet matena fakfaki nara kasi siya ko pa me kai siye mukui ke state makum delarsh kaya man sikya kinye na fin kum del ko in share. Carl, ngayon, di nga consumit ka mga, sige na, kukunin mo, ako lang, kasi ito, plumanin mo. Ngam tayo in California, ashmit ko siya yung tasok sa tinala pos, nagyan nga ashway, katala sa pos. Nga mo, isang military, mamatafi ng campaign also in San Diego, navon na silos masyam silos is star fact-fixing. And California statewide as a whole, 49% fully vaccinated. Na kalmiya pa in California, dahil shikil na din may inin na ako, may nakuha is fact-fixing na kasi sila ifo ko may ngays. Ifin pa nga siyang kanya. Mamasikyak yinong orik malo kaya we veterans affairs we state of California nigi ba insurance lash dahil shikita ni Kesla o yesing nakawa insom is fact fixing min bayila outcome ke kupinte isan alle upe alube ke interview so ngam dalim dalong siya mamangal reading alile kumfinwe ek masing alube magumpalakin na case by case mamasikan si may sak may sisikan si na power wo ka traveling de wo ko min sumde urun may maitawala measurement yap na may masisla pela kasi siya ke may it's case by case sa mamasikan sa taking Driskell it's sikat na siya si bagam tayo kaya ko dagyan ka tayo mas ilso mis fakfak wala wala naman pala o ilwek kibel sa mga COVID si kaya ilalanis mo yung Lord Malan Kaiser na phone na Kaiser employees inalalanis dahil likely to work with patients. Na para na efforts mga ilda ka local statewide hindi pa na Rick Malash hindi pa na bagong military kung veterans dahil ikesa in my sas na siwas na tayo hindi Dan wala pa mo Surleigh ki dopsinen kasi yabe ngan kan kapshama akfashi kinange na masimit state of Washington ako lang ni club kibel nasa apkranin
sunit nga 1% si masuko ka tari finanya na incentive sa flashe pa or ke week malam si ngay fala ki wika ko atolu ka ko fala Milo shamram kun ineming jakyang lagi me lottery singe na ke dawat fala na ki million singe tajak ta mama sikya ngayen makadak fashion na ke grassroots organization ngafin kan rekmang gas singe na ke kai se ujiship ma shikein sum na ke pockets la ke met ma asher san fin pa na ke neighborhood housing ilalak fashion met ke kainin me race ke pai da down pai park ne ke wa fashion ni met ke pika wang yak fashion malalos o ye pe ken wa yak facilitu na witlos umla pe yak yu se rek finant kem Auburn game farm met nge som na the accessible be udaga public health doctor nurse dawe met ma either get their first dose ke Pfizer ka Moderna ka JJ ka Maistaria na me record la dala ange computer embedded tari ara mga tayak ta kalim yung sikya kara meta kan liye na masi mga lima election dit na kaya siya pa kekat sum na ke kay si tuwa nilan siya ke la birthday parties kana ke merat kana ke ana si kanin tuwa nin siya komemta dip sila la o ngais fakfak siya tari pang mga palakin Mangem tawag pange oya lash met lasha katana kani kshik sukuma kana me uweni fashion go for in mga takaringan siya naramasing alila katne sabi photo to lagi sham lash ke social media yining yung atajakta masing effectively katsum na ke kay CMA kada pang mo mesh in ringleader sa influence ke kay siya ngema kay election na fakla me kadamda na sana ko din ride on the coattail ke with ma vaccinated tarian kakosh mas tarian we're all together in this kainin sham mange kumfina na ngamit mas si chronic so in narundak to luma connect la me to plan again kanin mange na flog ki vaccine dam lil Surleigh nagin pakanek in connect na pa literature ke CDC ka public health ineta na pa na finashin na kisensya kun ngamo ito pokla kainin elyan na kay wala kay residency na kay isen fakfak singe kokosh mas singe lamala kulo na malap me no ke kusensia ngasia na share pe mama sikyak finanawa inui kos nasin mait ko shaifin enawai ke ngasia mait kalensab ke government shikein ka sa community la siya nga ko in fact mga na ko taking yon na ke kumarsh ke siyen mapakandan may tlash we nga na proud sin may tlash finanawa ke jipen elos aporongoy siye sin siye ke ngosh na ngaliela ke shoy la siya tena tuwi ke jipen fe sin la siya pa Kadin som na ke alo, kadin som na ke masilan maitse. Godfully lalai fungi lasha sin mait mara manga Nakat som is ke shipen goditala. Fin sulela lasha kadin asapla ki som na ke alo, som na ke kaisi perte ko akfalet lash. Kaniki ba na kadin doeni oro sa parlash ke mait wang la lash. Godito la got protected. Fin got or makin mass maki for lasha o to got itola got is mas ma coin cash o fin nil din 100% toil 95% sa makatali na katlong la yok na pa yata fena si vaccine in suwokyak push yok me protection ko prevention la na nga kaksakin na ba may flash finen ko siya ay mataway yok na ang atikon sham kien sa yato yok na kien sish wow sa boss may tuwe ilos long wash sap ko to si ilos sonna ala na itayala na pa la Messi kya ke fo wonga nis ko meto
alla läivngi laskais kotli elanelis aina ke kumfäk elanelis ilfä maipala ke kotopala ma shishukta tena apkaranna ke kayoksi mamait pala ke los patatjang na ke masinga nauranga mo kain sham singa na ke kaisi si fe ke seu ke community nga kaksakin basta la basta Elwi usema so mimit ke pelsi mai ke klamen Sisaklu ko fo ngan gna fo ngan gna ngai ngan palamana shonin mata ko meto basta la jo long el som que jipen arshu juk semata to en yora adulalos na fin pamen genek silash kudin comply ko we Ekfaletjing osh, maar reklen is veel ook in wie bekaringen ekfasje. Ilsom we teken kai zie met er malanalo al dat som vak faki. In ma fushers na sil talil in kan sham na sin maet ta porong ope. Kom dena fat mo kaya na komorella. Naura in kaien might ngay to som is la fak sing might met or might mas taluk forge ilos na fon na wengen masi fon na ilos palak un bangal lon bauldan sema got palaki got is flu shata mga na sikya na to got ngitla non kalapan prevention se makatorela na sesh talit na to shiok na neba to pet meto komait mamas ashki seulash nara ngayon in fact la na wai enwa yo sap eno kishipin yo kai siya shokot orela me really mga sikya kishipin government il dalu se cash o kudin song cash na sin maitlash Naurek le payanang got ko in fact la report la nenowa ke might ma vaccinated ala na wo nangalala fungi mo na in Washington ko fin shakin bel photo to ko tash ke yipsengen na me nakikai si efforts ke nga siya might mawi pato nga mo bel sing ala wo ngan we might call la in fact kula na sin might man se po si sel sang la fungi lalos na ke Kaisi ayana ke got mas sekete su got a somneral doctor ilan cash got ke mas slash nam doctor me la life ngi la shapa ka de sang dalam na selo sin ko in cash got ke bel ma got pata chang na ke ni na me naro got ke got me so my tilo so la inaro kaisi kalensa up katala na shui la katash ke ngai emait la los porong ngosh la ash ke dinas que joy siya sin siya. Na si sagulo kila sa tok sila kaya to naki kusin siya ksito ko fin kuda ko in sham kun si kato ma wo ingin na ngay guess la kot sham na ke kot sham ki kato tari na ke kudin stay safe gibel si kato to ni large maybe kato masaya fin ba may sukomot nga mo na fin gud ko in sham kin ko to concerns ko challenges na ko to mawo ko to silos got factor ito fin ko sa ko in share pe ko to sap gud wo gud ni guess sa sham kun may maporong o sham la sha finilos sonna somis faklalos elos sap fin siya ko pa in ko in gashalos So tegin baba Surleigh me ko to mama goes long sa fin wo ko matawag ki challenges ay naman ko wa ki mo la ash ma wo ash makulo na na sap arsin might la na concern in lailo sa fakfaki na me ko to ash ko to concerns ma goes long sin might ngayon la ko sa kan share pe Tegin kung gusto me Kung nga sumet, sungki yakime da sini. So mitipanglash. Masi ngaki akademi na kulo damdal shanti challenges. Komli ash kimatawa kia hesitancy se, vaccine hesitancy se. Na aspect kasi ay sima katin nalikiya tari pelin ni selak.
Nasa kaya na throw it out there kadindi kata sham-sham ngay. May excuse mo nga orek in the toplan mo kalim siya na in the kupodoli masi. Kaya no yung ash na ano yung hakalim yung kakat gawos kayo wabefak piya nga kat anak din itain check pe ukwe kai sima which is a very good strategy a kape flokin sang line be ma ta tapang ka mama fa ke clear na flong ki factual dam le shirle ke ka ten arlena etana paila pininas kung fa ki se pauso na mesi kyak to ko kachuman ngal singen shalo sige Pfizer ka materna ke uchaka somno ke muscle ya chi somno ke alko ya tsako somno ya na fa ka processing ke managing absorb net kanin mga pa ekata challenge mata kana sik as an educator ke as a community leader nga taf of kanasin mo ito nangante pe defensive ke nga nakakatayan na lekalim ke kasma CDC sa mosla kayo mga tari public sa mosla na siya pas pa mga siya chamram ke kasin kulma kobe no rela o yesing digital divide sing kekat kan da sham mga ya ilmam tayo sing umawangin laptop na ta kawangin phone sin bawa eleme leis ka information ni nangatuin sing ay men ngalera tamo Surleigh me ke ati yang tari ro have flop na tamo Surleigh tingin ko pala umye grachang challenges nga even ba nga kita ke masa po international laws sila bangon no nga bangon Shanty bangon Shanty me kumita ke masa nga na vi ba kita ke pa po na min sikat drami yini ke pa po na ilata ka siya na challenge lash kaya pa got is mamita fa ko la got some dafalan maita sema tina na pay le pangan galmiel na challenge mo kat liya pa yok ka na sin mate ma fin pa Surleigh taking Driskell Surleigh Shanty dahil accessible na sin mate luongan na may saya nga dahil chikinal dahil suksi ba na wakat fin ikesla o katon genega may kinta ko ista pa sa masang siya quick kung dali mo la fin pa nga equipment sa asis na dahil so quick starts na siya magandang list yala maya vaccine sigurela o maya symptoms mo expected gainin yes nga they just job can digital divide nga le seeing area lash maito kishipin where the technology is going technology and makachigin is information na yokshipen o kishipin sa kapas lalash nagiging some is information or tari na ligitan and na yokshipen na si kumit ko siya kat met lalali fong ya in sham kun si bakit sham kun ke payapalo nakat mata ke payapalo sham kun payapalo kat si sham kun vaccine na palagaga kung connect ka may case by case. Even pa may mamasik yan 300 million vaccinated, only 320 may mamasik. Bago stats CDC as of last night. Sa man ba siya post shock to, may mamasik may nasa post. Na sakla ko pa Katfin we might call. Might call. May long mga trako. Nakitin sin kekin mga champion. May yin, even pa nga advancing taking just kliyente sumis. Dahil mga sek, kung nga pa responsible na may nga kayo sa gasos sila.
Kaya no yung nga sa na fincha ko pa ako min dictionary na loem na ke frie sham o na ke en ma falin sham. Mit kumuse sham matina falin askensia sham kin mene mislead meta. Meta kan tafung na gisila lawsa. Tingin ko sham kin masipiyeng nga ke sham kin. Okay. I'm going to zoom back out. That's the most. I think sugar. Good naman. Piggyback like in my factual. You know. Where's our? Iba ako. Shanty na Mexico sa tuwan. Nga mo, ingen na fine wona zoom del fin got koin zoom na ke video se ma organization se long se pesho. So nga fa mo halftime se pale. So fin got koin yeah. So if you're ready, we are ready for the video. Today, Koviki got his COVID-19 vaccine. That's because everyone 12 and older is now eligible for a vaccine. Kovika then found a vaccine location for his sister. His sister sent an appointment link to her best friend, who reminded her business partner, who then, well, you get the idea. And it all started today with Kovika. Tomorrow, it can start with you. It's time to let our friends and family know that vaccines prevent nearly 100% of hospitalizations and deaths from COVID. We can do this. Thank you very much. And mamo video sa il flia ke page sa ke me digital then mako cham ko na good effect mo lalal fungi large guy see ke elanil som fak faki il to fact il might make our som might sing som pang see mama alena aklenya finano ke all alive ni ke lash community lash when arsh might gesehen siya the when gesehen siya pakan tayo no nang finila elis el to fat mo ni is nang alive ni mo lorela sila la lash kayawa nga masangan ba si strength magod Pacific Islanders use nakipel siya ngayon nakikotchigigidin prevent nakikame herd immunity na kasi siya kasi to ko sham gun kula sisaklo kula anola kasi siya ngayon masi sa yaki ko ta kula ko tito la might lash ngayon kayo ko kula repatriation na ay nagi flyers yung fa ko sabi bel wala ka tindak sham gamin ngate na ito la sa photo to me pelo la pel sing file ko din sham kunto ito lot ningen na pa pel se en go shy ikek la in matawa ki repatriation na no might say in present COVID vaccination card lal dal the file dal ko in kula in or met showing na repatriation no naro nga ke follow ko na siwas la enosh might si magos ito ako we matatapan ilosin follow la na wala na sesh ko siya to sepshet na sunna ito la ildalais fakya ko ilosia sumno ye nga pangin kusin siya ko lakit ako ang casual dal fa kaya man ko tito tari la pel si repatriation na matawag siya ko tito mapakantan might lash matata sano lame ko ang casual dalingin na so nga follow ko na siwas la eno baba Surleigh fakpiya nga tukun dal topok la na nga share information siya naki me la ko sa konsum na ye iskas ko siya naki me vaccine siya nga follow ko na siwas masi kasi siya metan ba la arsh mo ko ito so nice vaccine siya tayo los matatapan los infolo na ko siya
Akluolay no cash of kakita ko in may provide na sildan. Shanty kumkulog gisinseksingan gisinseksingan to ya nga sa mga mo fall kita jam kin fall kita jam kin gisinseksingan pa ko na ko Surleigh kum na is fuck fixingan nga si vena mason na mayin masimit ash ko to shik reservation lock or ngatina is naging connect na igin nga connect le Atikon al for min masing ora pa nga shigengan ora ministry nga shigengan for faculty castan ka na evin pa nga siye oye ma isang tilokin yawin ngan te for nara nga kavasin tangya ka lang nga ako lang ang sumis min meet min ke masing sikya ka Atina way fit nga we art master med the tekla way nga tested positive naro ali mo wang chipe nga nis nga pa nga with sisay il health wala chama il no nga ko il no na wana with sisay na fatlo ko pa auk nga ako lang nga is paile med ngali mo te to shock to ngayon lang for vinga sum na ko siya ngayon lang sumis patsum na na Honolulu ke Malamigash dari teben alle na wo det var to ke line kuvin ko na genex to kumin bypass line en akfashi men nalaksing vac isam ne vaccine sing to get bell President Trump or a politicized na ke health lan may the politicized or kadila kiten sin ke kiten we say political view slash insang para sila lash na ke mga takfashiya mga fact nga nakalim yung lindelek le mga sunais ta shokta kipel sa ngayon isla na nage factual Shanty ngayon megde ka na ba vaccine word of mouth then more magin medium ngayon in fact sama inalash contact last week by an Oregon nage council officer like join let Koviki and Honolulu si Fed nga mo word of mouth na next year central location na ngayon ko in information kaya sakli kaya lista vaccine nga Shanty take it Mogul akong tabok na lash kayo na yung tabok lash mo alena ke blok no kushay ash alena pakanden mo alal tumi mo kal igashe mit kana iktok na bay dajak ta nagyan si mo fact na ke ina in fully vaccinated favolok nan ngamo pangansian makadin lectionik na tafon sin metla sa pe nito keo dajak ta ngasak na limo ya yok pe orek mamasak na ina nakalemiyak na sin kada magdagi vaccine hesitancy siya challenge nga taka na siya kaya uya fakano naklan mo ita ke insiya misla ke mayen ana ke vaccine la dignisya na mga takangan ana nga nisla ke ipsi ko na mamaya ta fact na siya pakatala lalfungiya ka fuka pinbangan may lalutla ke an ko and siya mataka ke an pa tamo siya fact pela okay so kat na kayo wate na respond in the same uniform way na ki kanin vaccine ngen. Malal fung imo pe ash kisin siyakla fakata kanin vaccine tolo mo. Ta foka ngik maksya kaya ka pakan din na pa imit ki me weave locks ngen ngalong pesil lemnister ka damal Simpson kin bangi ki blunt pesil shanong kin ki repatriation ki pengen lakpanga fakla word of mouth ka kai si sham shik nge el fashalik ana wildfire or man it was kalim ke ito ke kata in ito na paila pangay may sikya ko
factional naman sila nga nashkas si matako ki upper authority la pangi mamitay na naraang insang pinasildal la kada mga incentives si kanita la pangi requirement kung ini na kumin kain finne masi esta sakta ingen ay klepela kespin masin lumala Kulomala, nga fact la talikluan din ngayl dal we be vaccinated, taril dal fully vaccinated, ingen na vaccine ngayl dal usta panakiluto to makishipin dalit na dos ngayon matawag ako lang follow na ki in-person learning. Na, siya sindalit din ngay fact mo, na nga siya nga fact nga siya glypho. May mayangan ko ongan som fak fa kinanga masa. Nga mababa Surleigh tola sa may sisiya nga. Na topla ka pa kael silelaan malum da fingum siya ngayon we follow po all. May nash conditioning or iklandu to tingin na nasinta di mayam tawag luto high school. As yet ngayon we fingum along sa som na ken mapakandan may tuwe. Kung lang sa te expose ka sa ek na kumain na kumin fakfaki. Nara pange kaisi masa makwaki esa pa ingenik silash kadin ko insule or la se mo masing tila mana si makaya na tamana sin might saya pe mga sumashero. Nara ke long ya sit ninge na ashtari sham ingin na itolo ko pa proposal lanin ko siya as national government tapan life kaya to itolo ko pa vaccination siya may kumin 9% kumin ko infolock siya makatyalim ke may tlash ko siya losin siya wawan na mising yung kishipin ilos lusyung yak liki mas siya na ingin na kipel fall may tlash ng infolock le na urine cell lalo celo sisla alakala se me fall ko tinaran ko in protect pa may makatsum na raw na nasiwas sa few ingin na payalate na may nakayawa ke digital dahil ko in access internet in liya si information market provide to fin kum ko in cash ka tafala na sin might makumsunan finash kasi siya plan might na ke kasi frequently asked questions kasi siya man kain pela siya kaya ngafili siya link ke chat box saan il sham kun ilangas lang na phone na mga nagikas ko siya na maurek la finanaway na when makulukya ko din share might na kayawain ko in we to finilos ke long ko sokla na nga you may casting goal kum dahil welcome back kum dahil na makuin finash kasi siya mga na phone na lang hasyak lang nakikas ko siya masya luo posted ngan ba Papa Surleigh fakpiyang aki may kot ko in cash may flash ke los 44 nga patatya na kimasa nga pelpos nga son na 44 to shock to may assume kasi siya ke kay siya masa planenaway siya mga naikit na ingen na Fincom 4 for inter-island travelers when the requirement na quarantine especially finash vaccination card long nasin may mata ko na na away Fincom mata America ko kung siya na yun na kumin na class safe travel silom upload information lom kumin ma-bypass quarantine requirements. Nara nga link yan papakat filia ngayon ko sin mo tita ko kung dal stock yan na te ko insom na kimase kaperte si sa maus ko Nara link pangen kung inino kuminakla orela account silom sangi name contact lo maan na kuminino pa kuminorela test present kipel sa kumai in fact la kum negative good news pa matawag fin ba esamya si July lenal ko orsh na fin komus vaccination card lo maan kum kain present kipel kumayan in kumin ko in wave quarantine requirements law.
Ngayon yun ang verify siya kla masingan kum siya na yun na kumin upload ki safe travels kami tanga sunal na ito ensen. Masa planan Hawaii unfortunately na ayaw na kotala na fosek. Na erotal tal na sin may lash ma fashion na Hawaii wikat pa na fosek ki maange. Ito kita siya gain so kla na sap ngay update na kikasing goal kain update siya man. To ma'am nga mo fin arsh masa yang follow ko na si was fin arsh makumdalong si share pese mga sunag siya ke Shanty wo kung gulo nga mo kacham ko na mawayok si Pekten Shanty kasi siya na wupat daw ya na kung gulo ke information siya kung free kikden mo förflyga sig en mamut na ko coinsom na we hindi amo alle kung gulala kung langas la alle masih baka din no kat no may klasyo in coin liele me na ko tante is information ma in unverifiable data masih nga ba sila kobe na in paingkat na kaya in nek ma tebe na wo ta kumgula nga mo bang mas tingin na Tekin Una kum siya kla na kisin siya ma la of gama nga mo kung daltangali siin kenik mo orela na in fisiek pa mga pa kada sum na ye kada neis mama pa si was na pa ki mas singi kadin sum na kaya na yan siya tokuhan patang mo sila daltangali nga nakila na langasyak la kalam na sin mitla siya na siya mga takokiling nga pange langasyak lagi pa kalangasyak lagi video kain mga track pa na siya nina si Asyak pa na disconnect si matenasyon met na kewa na panganen si ma katsamram kun siyaw katsamram kun nakikawak na me katlalal fungi me metlashin kain tafula na keipsingan in kain usepe finjakan pain folok pa kasin siyak ma eidak yang naselos ma elosya ko flata poklan in my dak yang top fall na kayanin te live hanging out there. Natin should be a cloud siya ma. Should be na kat folok na ke dawa kaya ma. Kat like siya kaya sumna ro. Siya kulukla na nalang na sa mat na pa yun or lakin fo siya kaya sumna yingin na. Siya yun pa nakikat ng tangit ang liye. Siyam maurek ke TV ang electionik pa nakfos siya. Nag-access la siya. Kaso may pa nalipit siya siya. Kaso lipit siya siya. Tamul siya lipit siya siya pa nangan. Kung lipit na pit siya siya. Kata ka siyaman na makatlang siya, siyaman kipit siya ma, kata sa ambiya ka, at kan relate na kaya. Na yan sige pa rin karangin pero. Kadin ka na, let afula and file mo, unbiasedly. Lamala. Kala ko na malab, ingin na nga mo ki, kadin, kaya siya na yok sa makaprovide na sin may fin wow na yok alle yok bakum dalok na sin may mamatakin sa yamasap sila ki vaccinated to kan kaya siya singa wang neurolos siya kusin siya man nakalwaniya ko pa la meke na kudin suve me akalim niya super kalwani la vaccine singa konfiniset ilde na mol bange lopanyok sipe yena sin mait ke fel sikat matang in provide protection in wangen ilyalan mait semai ko fly na 40 il dalin in bashipe zero dalis teis nara me na siwas sap so na is top singa ilde na mol na nakifaxilum dai ko wa payena payela inke nikinta falalash na sin mayta il sa kabas lainge na kishipin inke neksimaka na fun matay pel na ke pa alue
na son na folok le na normal kudin ko nakalem ye mga kaya lulash announced might na kaya in coin som dafala so fin pa for example fano kochet nash ke pel normal might sing do yak announce kaya luka cham kun might siyo klam ngau on el dal long might siyo klam ngau ngan el dal som dafala push in extent in vale som soon might na kaya wa mai ni noin long to shok to ilya la shinge na so makot na phone sa pala kun tena way makana en sa ye pakatala na kinyok som soon might pakanten kai si announcement din na kifakfit makana na kai si cash na ki rent utility mana kaya wa to shok to katala na sa gabas laki barriers ko ingene kintafala lash makot mato like palake Gishipin Massinger Kota Lulash Masuna Falok Niki Penana wow got suna falok lanaki in person worship. Nara fin jagin belsa got uchak showang naki ekudin mokoin zube ak yoki gasholash ko akalim nilashing gamla bel singain ekoinorik me print out copies art copies might ngayon going liye in wayang bana might sing going sham ke na me la laying might come dali lating palangas la or kalim la alena wota for like and laying ma orek la sin might ma contracted sin Department of Health na got share link in going cash might na kawa ma sa fosa ko no cash na ke ngamo sa pangin guys si kasi siya na ngalong si Tafelain fakulona suwas enasin me oslasha ngay fat na pa yung ata fan na long los yaki pelze los reach out na sip tanga ito mo podcast sing Arsh Connection Partnership lal dal na military venue se platform se na dal invite dal really serve the Pacific Islanders in shike Tafela mama inayak na yot na vaccine Nara los invite might ko siya los sukyayak na nga shikingan tafala nga siya na sin might nga sukosya na si might mga shiking sukpel na kawa marsh kasin siya klot na si yok shipe might lash community si lash nga alana mata lalal fongi kire malalos Nara kulomalap na sumdel baba Surleigh taking Driskell kikumdel Sikala ni in cash ya ke kaisi or makamukui ngaro yo na ke cash los na sin may na kayo in davala gaslan kat ke pel na upese na sish na kayo. So Carl, if you are there, we covered most of the questions or some of the advice or maybe recommendation on how to best move forward in promoting, educating, or even finding the right platform or information that is understood and accessible to our community. And we did cover some various topics, especially in why someone may want to reconsider or get more information to learn so that they can get vaccinated, which is really one thing is I think we touched on three things. And sorry, we're speaking English now so that we can kind of give a summary to our host, our awesome host. We're humbled to be here, and we wanted to just cover kind of summarize on what we covered, which really talked about some of the positives and negatives about COVID-19 vaccination. Second is, how are people contributing to herd immunity, which is really word of mouth and just our trusting communities trying to help each other so that we can go to birthday parties safely, go to church service, and most importantly right now, it is repatriation,
which, as we all know, it will be a requirement for those that are stranded and needs to get repatriated soon. The time is not yet determined, but it is in rumor has it that it is coming. So I think that's a wrap up. If there is anything you guys need us to cover, please let us know in the chat box. All right. Okay. They said we're good. So if we can maybe close it out with a prayer. Ngayon siya said, Papa Surleigh, fin muna sumdekin, Papa Surleigh, lan namnas kashigat kaliya kisi paroya. Kulang na malap. All right, Shanty, kumpulo. Ano siya ka? Kakalya rin lang siya kasi proy. Katproy. Olem got flat lena. Kakalisim kaya siya kulo mala. Kulo ke molash. Kulo ke longgalang lum. Kulo ke maubupas sa palag. Kulo ke mitlash, seulash, mitwiash, mittamash. Mga nakawagumes na siya. Kulo ke platform siya nga. Kulo na sin Koviki talk. We ask for your continuous blessings upon them in whatever that they do, Lord. Kulo sila taking Driskell, Shanty. I have a few such na kayo sa mata ko Ace Castro. Leda Castro in fact na mit na makita na rin pagkitin akos. Kulo ke pelsingi kat proy siya mangin na kayo. Kidding wins for na dito Jesus Christ kat proy. Amen. 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 Kung tayo kulo na malap. Shanty Gulo, thank you. Kulo na malap. Yung alam siya. All right. All right. Carl, All right, Meno, Carl. yes. All right. Carl and